It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afitumi kane share ne ewo Facebook no so a na DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchiri mankasa emfa ensemmom. Yensha kasebo na se FM free Ghana mampeni John Dramani Mahama Kachia make say inhyemudie ekoso o mampeni akachia. Ni nyinada ene say Ghana mampeni ene omka biewum ene afin so Council of State omashia wanom edin komopa ewo man Ghana presidency na enkabotojo achirem se Ghana mampeni den smart todwa echirem sem mika say o man Ghana e ka do de contractors ahodo a wanom enam senti yakwan ahodo asese no wanom entime yebon ho maden aboa mananim yada osofo hwe magana sika asem so aboa pesika na matuma ko tuatua contractors ni nyina aka ma kwan ahodo agete apansam no empenifo atuma asiesie pa moman yakonanim Ghana mampeni ka se na ochirem sem omuso beton magana banwa suyi enche bia na se Ghana fo nyina hunu say yes o mampeni ba oba esabe enya dufuru pe papa so pa homa so ena ni modente ogusu badwuma so beboa na Ghana man yakoyanim na Ghana mampeni chiremu a yakese de osofo hwe magana sika sem so eden kata akopem ba se badwuma bo won ho aboa makwa do befa so ebenya sika aboa na contest wo de do mo ka no yatumi atua ena afisu kwa wo do beboa na o man yakoyanim no befa so magana yakoyanim ewo mpuntum. It's exactly 6 months since we were sworn into office. It looks like we've been in office for almost 2 years already because of how quickly things have been moving. The Minister of Finance will be going to Parliament with the mid-year review of the budget, and that will be based on the half-yearly figures of economic performance. And so we'll have a better view of what we've been doing over the last 6 months after he presents a mid-year review. And I'm sure that after that, we can hold one of our statutory meetings to discuss how far we've come over the last 6 months. I know that there are many things that we need to talk about. One was the issue of illegal mining. It's a very complex fight, and I'm sure that the Minister of Lands advised you about it. It is not an easy one. Just this morning, I had to summon all the stakeholders in the anti-galamsey fight to my office in order that we can streamline their activities, because everybody is running helter-skelter and doing whatever they want. It has led to the rise of illegal task forces that are taking advantage of the situation. And so we held a very good meeting, and we're streamlining things. On the issue of governance, we've had the difficulty issue with regards to the suspension of the Chief Justice. And of course, the Council of State was involved in a part of that process, presenting a report on the advocacy for reparations. In September, we'll go to the UN General Assembly. We had left a free-for-all in the gold trading industry, and this country was hardly benefiting. I mean, in times past, we received only 50% of what we should get from our gold exports. Today, happily, the returns on gold exports has more than doubled. Any awoti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yantua Kasebone Swana CEO at the Ghana National Chamber of Commerce and Industry at the Sam Abetuja HM say 24-hour economy policy na Omampeni John Dramani Mahama ni NDC abano adiabano eyade waso mutimi hwese sane adwuma ho ayede ne sane emu ayede no betimi aso ano ansana 24-hour economy no atimi ayedwuma na bro ne nsɛmtwerɛfo etwetwe nkɔmɔ na ye magbedu Adwoa Agyei a ona ye CEO at the Ghana National Chamber of Commerce and Industry Edi tujwa na oche mu se waso mutimi bomodi ano mu hu ne se sane adwuma ho ayede ene sane adwuma na nkasa wo na emu ayede denden wo man ni ma waso mutimi eso ano no mo hwese mpunto betimi aba adwuma nim ansa na 24-hour economy na timi akoso na emu mama mo nya o ma agye se ye 24-hour economy no ebetimi abeboa e wo man nim na kyese adwuma etimi akoso ye adwuma ne de ho ayede mpa wo man Ghana mu ntaban emomodi ha ehwese eye adwumako e wo man Ghana mu no embuto betimi abem ansa na ma hwese 24-hour economy ne so ebeye adwuma den same say editujwa. A 24-hour economy will not change the harsh business environment that we are facing now. So the first point for me
is to look at how we can improve the business. It is a good start, but it's not enough. Having inflation down to 13.7 is a necessary condition, but not sufficient to change the structure of the economy. We want to see how inflation, the lower inflation, will reduce the cost of credit. We want to see how the lower inflation will reduce the cost of utility, electricity, and water. These are key components when it comes to manufacturing. In Ghana, the cost per kilowatt hour per manufacturing company, ranging from 12 to 15, is among the highest. Kilowatt hour for them is less than 5 cents. So if you really want to manufacture more, we need to bring down the cost of utility and then that of cost of credit. If you have a policy rate of 28%, of course, your interest rate will be around 30 and over. No company would want to manufacture and export will be competitive under this condition. You are borrowing at 35, you are paying high utility tariffs, and then you think that your product, when it gets to the market, outside, people will buy. The 24-hour economy is not only for local consumption. If it's for local consumption, then we don't need 24-hour economy because we can produce more to feed ourselves. We want to export. That is why the accelerated export is a component of the 24-hour economy. But when you send your product outside, people will not buy it because it's coming from Ghana, because you have launched a 24-hour economy. They will buy your product because, one, it's competitive, two, it's of high quality. So when it gets there, you are going to compare your product with a product coming from probably people within AFTA, let's say, from North Africa. Their cost of production is very low. So you produce and you send it there and you won't get people to buy. Adwoa Agyei CEO at the Ghana National Chamber of Commerce and Industry. Yantua Kasiabano Sway, and a Yenyamu, our Piedmont Temo, Equitia. Na Andrada, and a better ja Hrima. Masaba Johnny at the Mandeshia, one a Wakutia. Nede Edo Nimiamfo, Ennis. Yao, Kumi. Or Daya, one so de. We're friend to mum, I want to tint na se me to yepe e be ye nsem pi o mema for dona kasa kirim se na masebe dwane anansanya koto nsensema anyame ya adoma fena akwanwa ni nsakan ene wafuri min ekwaye nsem pi na ndada de kasebo de mu nsem be somma afina abusunyafo na kasa nyanto manum to nene nyakopa ya dom e ma bro ipuma kwam maria kasebo ensaka mama o parliament amekese yen ba bi ko e de ma de hia wanemwa ekwetia enes ya okumi ninua bema ne den ede Edmond apo enne de nkomo ene wo chechire mu sem nimbre ninua bema bibia anye no hwe nya no endrada ene beto gya sem otu kwan kakra na onya ma ekwetia mpo ene wo chenzi bibi na asanka na kakra ma de senti wantem be pie mu ewe ekwetia na mom mena wato nkra se wo beduru fie pe ene wo chem se ne boso chehye ne kakra ne boso chehye no ho na mo pe ene ne wife edne tena ne ka mu mlikatente de ne kwa yale sabia okodu ya Dr. Fortune mi say o ma de panie esi nintene so e de wana enko nanes e de ne yehuni aya asa agro e kire din enko si yete anse nua bema enes yakumi aka nkyiregu na ndada emrade ye kase bantwetwe nkomo no in fact na bema contact bentum no jane na so a enyina ne senti obobna kakra enie Pila sifie ba ko pa aka na yere tuno enye pila ko to na tuno ya bla bomu na ede da so ko yo fa ba ko pa na waka wuye ono obesi yo fa na so se ba ka so yere efim de bu se no die e se no ye de da so 106.9 Eni a woti ye ya kwatia ma shebe dwane ameke sei onka atiasefo ho bieu ni nua bema ne den Edmond apo na wote ne nkan na no achi na o chekire mu kwan yefa so anu nua bema ne den NS yakumi ma shebe dwane wafiri mu anope ya NS tu kwan ra obedu anope no se nakoma aye ne ya ntomo de ko hospital or Leicester Hospital. I'm in the hospital now. After the obudi so sini so a den enko na yere ye ko tinere ba no se ade no so obudi so sini kun so den enko ntini kun de watona na mo se do tina yete ya yete mu hu ni de e ko se be 2 weeks
then one less ko ba ko ti abewenti am also as bi si ne kwan nti amani to bi foforo eden e bai ti ehu ne de ehu na che kakra ya hwera de kese pa Eni a woti ye eye onimnyamfo NS yakuma se badwande ma de hia wono mo akoti a make say wa free mu ne nua bema ne den ede Edmond apo na wote ne nkan na no achi na ma se badwane a wa free mu ne wo fanso e kire mu se di ye ka se ma yakwanye na me nso me nua bema na me wo fa si ho adanse kakra enkyira mansan me wo fa si nimpo oh nyankopon anim ne kurani me nka bi nhemu me the last time na minim sanka metumi ne lafia Supreme Court ye kodu court won mo wa ma court won bi enti mebusa policeman na wone no enam no mebusa policeman wo se wo tro ne final year of law anam so ye da nyankopon ase na de be chen ye be court na me frɛ na wa mfa na ne bodyguard ne kan bibisa e kire me enti wo ka kire me no me ka se ye free Supreme Court we beduru krom ano mahunu anasa me ne hia one on one na me Ti anopai misikrom na madam fu bi flame from wasekropon ano se de na esi wanchi na so bibi ensi wanchi no se sa no se ai no ka te no enti ye former organizer wa kwatia Kwadwo osu aduomi enso frame ano se wote me nka che anam so nyame adom me wo ho enti woni mi didi ngomo ano se na enwumro obeba ha nam se sa no se okay am se ne mehwe nanim enti me ne madam fu ba ko ye friend no aspa wono so ye police station executives ba ko ye youth organizer the background eti any some you kra no se a omo de abeto ayi se na sia kumi ewu anam se na sia kumi be na asem o kan sa na ha o se de benti asem am kan de asem ya me nti ase DLFM 106.9 na ba me so eti we na be frame am sementi ehwe we na be frame am sementi ehwe enti mo ntwa mi kofi enti ho na mtu moto yankopon anim no kure ne mfifiri start teme yankopon anim no kure ni anche ne mfifiri asase etedom enipa wote ne nkan ye ma se badwane a na wogina mu de ma de hia won mo akwatia abato mpesua so NS yakumi ne wofa na wote ne nei na no achi na NS yakumi na busuafo a won mo akwatia na afa nso na dofo bi su kirem se asem asidi mu oya pa na bna boni so na ekoso no eno so mu nsem ni Eti wei eye brabo a etodwa enrada awakutia mahye badwade ma de hya mo wakutia mekase onka ati asefo ho bio NS yakumi ni fie na nabnabo wei ekoso na no achi na abusuafo ene adofo a wonum kogya me bedi nsem sei eto de ye kasebo anim LSA na wo bro ene wo pedi pasam ene mnika onabo NS onabo kumi o ye humo bro nipa ene mo bo opedi paso asam eno na ma ye de ka NS inu abema Yesi baby ye kwa adwuma no say ayi for ba ne yesan yesi wa kwabatu afu mu ene obi bai obi twam ene o say wonabo ewu ne sole ye no o twam o ye sole na me say wonabo bai wo say NS kumi ewu ene me say wo ti me ba ye me dim nika ba me ma me ne wo no na o hyedem o me say osofo bi wo na me nyini na me vura dem ho vura dem na papa sofo ni si wo na me ma me ni si wo na me say papa sofo wa ka che me ma me ne say yesi wonabo ewu o say mentumbo ase na me say mentumbo ase ma me ena si ewu o si won sa
ti se adiko ekun NS pa de ye nti ase ye nim adiko so ekun NS sa fe na ye beti dia na eno no le kai no se NS wori de na ti bisu so ezenko wa be ya yati ne nka ni abaha ni sei oni papa obansu a won ka se uye uti se kura NS de obuni pa NS de na do wa 106.9 ni Rosina Rose atie sunsun soro do NS be manya ka o ba ma brofo ye ni bie ye ni NS ne be ma ye yesu sa agie sam NS ama agie sam owo kwade enkwatime ye ni hweka ye de asem nyame na kwa sam say ye ni hweka ye de asem ema nyame na ba fie ha de makofitela ni so edwa no nyasem kuma fi say NS kumi awanya ne ba bi ko en meche bedwane fi say kofitela ho no na wo free na asem we ni penifo say be yedu amanfo so ane yaka ya nom asem we asie ni mu oden pa mu oden na ne a woti adehye a wonom wa kwatia NS yakumi abusuafo wom eda visa do fam ko jam no bi nso ewom na wote wonom enkan Momine 106.9 FM DLFM 106.9 Sika asema esie ni o in fact ano ya pa me amehwe videos ni bia nyame nim ni kuri kofi fa ba kono to so ba kura na wono mo ebob na no in fact den wo hwe ade hia o mo de da form me se badwane ya fi ni wanya finishine 29 ba kon 41 years 41 years one of the youngest member of parliament e wo man Ghanaian ba kuni in fact we ni nua ba na da ho yo ni nua ba na da form a wo sui den penifo se sabi yankan ni wachi ase agro na ede sabusua gentia ba ko pe na ba mo wodi na pakan betu ni se hu sa de yamianum ni kure ni den na se be den penifo se sabi yesu kura ye den jahim de abusua fo monkafra twede ya mponyankopon na no nim de oye owum se den de na oye manama oncheche mo were sika yento akase bo so Yanto akase bone so ani eda so agina ya kwatia ma hwebedwani hu nsensem na chesendro adade yanti asem de ewo man Ghana mu a opinion na edidom kuma nanim ewo ma hwebedwamu eya Alexander Afenyomakin ebo modia etimi edeto eye ma hwebedwafo nanim se eye ma hwebedwani de ma akwatia eye NS yakumi wato anananom ewo nsie da chese ya na chese omuni na omora ho ewo mrahwebedwam na abra Afenyomakin esori yesa wo kasa ede afa eye NS kumi hu no asema odi kanka ya ne se Nyankopon no nim ne eye anoye mane mane asi ne de ya rahusemi papa na okasa okansem ede afa eye NS kumi hu anya ade a obetimi awie agesade e che no na obi abedi adanse se NS kumi de ya de obu ade ontimpo sa ya de oni obi enya ntokwa a omoko na fiti mra obeye ye mrahwebedwani di ma akwatia no ade obehu kra ne se ombewie ebibia wo mrahwebedwani na chese nani age no ne ne bonkomo no ne sre na chese enra adade o manti asem da chese ne ra huye papa na nya ade obetimi agina baabi aka asembone ade afa NS kumi hu da esanse no ye ni papa podin sem say ede tudwa. Well, like we say, God knows best. Speaker, I just checked the background of this young man, born 1984, pursued his first degree, and per his public records, he's pursued 3 second degrees, an MBA in corporate governance, an LLB in law, MSc in defense and international politics, served previously as a security manager, proud to join in this chamber. Mr. Speaker, a lot can be said. For now, I would want to leave it here. DLFM 106.9. He brought to this house. Mr. Speaker, his records in this house, both at the plenary
and committee levels are quite profound and are known to all. Above all, this brother had all that anybody would want to have in a brother. He lived the prayer of this house, quote, a country of righteousness where none shall wrong his neighbor, unquote. No one can ever say that in his few months in this chamber, he was controversial or wronged colleagues. He was always there, seeing him every day happy. Enia uti ye Alexander Fenyomakino no ye penia odi dom kumanenim ewo mrashibedwem. Yanto akasiabone so na Ghana for bekayam. Emlika krantemuni na di yakasiabo edebatu manum say. Ukopie mo ewo finfi mantenim. Breman brakwa enene wo asikuma odoben brakwa. Mensenim ewo finfi mantemu am. Wanam samso twene ohun anasa bridge. Ebuagum Emma make say no a school phone to me nko school. Edwade phone to me nko ma Emma kwana badia hu sensem. Ewo eye Braman brakwa kronimu no in fact. Na ne yanye pa makwaya ho kire pam. Dia kase bode besoma de hye. Na make say nko pa ya tom. Emma DCE edema de hye wanom egwo Braman brakwa. Ono ene da mensini nyina no. Ne den ede Olivia Benter Ayadom akwa make say twene no mpanifo atumi asiesie ni kama akwane badia won sensem no ekon kan yi pane no ena hyenkafo na adehye a wonom ewo Breman brakwa ewo sikuma odoben brakwa mesiro fifi mantende na ase akese edema wonom DCE mechemensin krache edema adehye no ne den ede Olivia Bentro mu kirem se mami oh yemawamu why ade papa free say ensam suei ye enya fikitu ani o ada ho no mu ache abanada be na fam de obetimi aye na so kaka senseme wode mu aka na so mu nya boafo edu baabi no sabe a school for mafra etimi nko school na msamso na ebuagu mu nenti ekwa adwenye pam asema mesa hodo ye de obetimi aye o mafam de nyina ma ho den san na so nkosi aga na so meka sei eye masebe dwan de ma de onya we ye masebe dwan mpo this yi mesin krachi ade ma de sha wane mo ewo eye esikuma do ben brakwa ye maame Olivia Bentra kwabo mekese won made ayensam so na in fact emu de pam na mna maame agyemre ne de kasa botwe kwa na okyirem so oh bridge we no acha pa ebugu mu nanso obi aba oye na fam de nanso mu ntumi emma ne enwie mu dim ne kasa mu bio na okyirem sem won made de twene no e de ama contractor ogu so oye adwuma na mekese de watime de amia kata so kama mekese akone bede ne guso ekoso kama na mto guso de na ni koti awisie e de achi aboa se contractor ne be wie adwuma de nyina kama se essence ne eje ho se akwane bede ho sense ma ekoso e wotitiriw na ade hye a wone mo abrakwa eye bensini mu no mbabo pa na mo so akwane bede no akon karo de same say eto de yakase bonim 1.5 months ago na eye ayim hyehye na mehwe na sambre no mofra wo fa hako school na se be mesoma akoye teacher na me yo ba tan nti me be hu ene de manda so kura contractor na wode me de ne share ne nse no da ko me frɛ ne be yempenga baasa ofala na gidigidi be na wo twene wa fe oba ni lo be da se na me se ko ni wo be ready e ko so ade a me da me nda wo nti nyame adomala no frɛ se wa bedu mo ma bra wo ye adwuma na bibi so de me ko be intimentu mamba asisi amebehwe no mebisa no se be menye contractor de ba mbisa ne se asisi adwumedi a odi no yenim se ndete so wode fele ade a ekofem nti se owie na etikofem ba ba ye ne den nti de oka ne se woma na inguso na onhwe de aka amfa so na onhwe de be nti sisi a state ambe hu de menhu so obeye no a hye nkran na mom aka se ewo so obewie ne korakora ansa na one so ni sike biala ewom no yahwe na ye ne na ka ho asem na yetua ama no Eni a woti ye eye mensini krachi ede ma de hye wonom ewo asikuma odoben brakwa ne den ade onimnyamfo Olivia Benter ena wote ne kan na no achi na assembly member ede ma de hye wonom ewo ankwabia zongo electoral area ne den edonimnyamfo Samuel Bedu echirem say in fact wa bro wa tata impenifo sa na ma mempo de edu baabi no DCE one na preso saa ne yakopɔ ya domene edua yekuma puma kwam na se bibia kɔ nka de odana ase yakopɔ nhia no adwuma se na wapɔ na wasiesie ensamso no ede ama wo no Abraham me be take you over e wa ha as assembly member no
na womo ahyase ana womo bridge no na in fact na ahenye nti me buy no womo tu abama na ye buy no ma ye temporary stretch no almost back 5 ewo baby ayi gine ya wo ye de to so a insuta na afa ne ko wo ye de to so insuta na afa ne ko nti womo tu abawe aban sesan no me ne ona wo disi edi hu nkomo bibiri pressure me de ama ne ona no gina he obetuma waka na nyame adom otie yensu frɛ na oba na obehwe no womo efere nti aha no state ana na aha ne tene de na yen insuta obi entumi mfa ha emfa ha no enko but sie no hwa ana mo disi na ebehwe na womo ye efere no sie cars etumi efa ha obetumi afa ha no makọ akosi ohemro so na wokọ nti sie de ye befa ne se sie eye ai se de eye bibia ye din wei eye assembly member de ma de hia wanom ewo Breman Brakwa na oye Ankobia Zongo Electoral Area Assembly member ne den de onimnyamfo Samuel Bedu na ne kwakra mu na de hia wanom wo Brakwa so kyerem se ye ensemoda na abai ye ne age papa every sensem so ebra ya bratitu na school for my friend omutumi nko school na ya me ya dum na mpanifo assembly member jana na so na this year bebo de a monso monase ni ona bro same ba ha no no se ya koma to yen na yentumi ebu fa so na mofra no wobro ochina bi na bibia si na wase ohia wo kromia waye na adwuma yen pese papa no wo begu nani mase nti masema no ndi wotumi fo me de na wo school ati so bi begina ha no na wa so wo mu no wo na atwa ti sie de waye de wotumi fa so one nana na amanfo na di si ye da wanase waye bi amaye ya me nhira we tama yen ya bridge ni de no kwani amenimi ni sometimes I was say in so I was say unfa quantin ko fa kwantana ya sana waba school nti especially for nkwalana no mobile methodist school ni de na bridge we de home papa ya yeti ha ni say nsuo to a ene a woti ye aya de hia wonom ewo Breman Brakwa eno no wasikuma odoben Brakwa eye mesenem ewo finfi matenum ena wote wonom enkenama ne boyi yensem twire ni ka kyire akwesi yeboa ene de ebesum yen na putupuru bia todwa na ye na ye ho sesie na ye mrane fama moni bo emesom DL News. DLFM breaking news. Yamamo akwaba putupru enkra abato de kase bopono so echirimu sem MPP amayuko no asiginaye se yanka nkyere Ghana de hye nyina sei na se beto dwa sabrekuma abato mokoto ye no wono ma pribia senkaja ye behwe nipa kora odi mu nkwenim ewurabna oben edema ndc amanyuko yi ena ekua wusu afiriye ejam de MPP akwere sebenta wode ma pre ho pra enkwese hwe neno ena MP amayoko no mpanifo be friends mchefo nhyiamu kyerem se nanse omanya nte say electoral commission asiginaye say wode mo kwakoto aba no foforo police stations makoma edonkro 19 enti omo kwakoto no foforo na ombe ka kire omanyi say omo mpene say abato de me makoma miensa pe na omo gitum say ho no mo de na bia nkoye de aka ne nyina de mu da otrodo intamo bo akura mo mprenne na mo kan no mi se bia eya agudie na won mudi nanso ene MPP amayeko no mpanifo a friends and twefo nhyiamu eden smart wo manim kyerem se de o maka na sa na ombeye no enya dwuma da abato ne de so mo ka so mba pene mablekuma nof abato na akoso bia mo bo akura gisa miensa ne pe na dunko ne de electoral commission atwene mutan ne abetentene ye pempu a ye nto no manyim ene anasechna na twatwere ni otwatwerefo peni edema MPP amayoko no Justin Frimpong Kodua ene yensem training Elvis Kuma Samson atwetwe nkomo and sama ya kano last week Thursday no let's say simu kana let's add information and evidence esa ka ho etena o na me de kire mo a me say political parties be our coalitions we are your ma copy of pink sheet your ma MPP your ma NDCB electoral commission ono aso won copy ho MPP ye saka ya pink sheet ni a ye scan pink sheet no
Say beya empo bi kura ira kura yebenya copy ato. Say beya ye kwakwale ni pabone fo kwa kwase PC ne kura yebenya copy ato. Enti 281 police stations no yes scanning PCs ni nyina ansana ye ko electoral commission ho. Enti ye ko electoral commission ho no ye nim say ye dinkunim ewo Abrekumano. Eno enene PC te ya scanning nyina 281 nyina no 106.9 FM conference no so a ye be circulate magana obi a wusa 281 PCs na ye kan wasem. Eno enya kikani nyina aboma ye ka say ye candidate ogina ye na nekwafie o win elections no with 414 votes. At the electoral commission side 19 police stations are all kan wasem kra no ni na the scan copies na ye show our TV no so and your records ni na wo ho na enuanom Abrekumano for Sebi December 7th who do a mutu kwan na mo ba beto aba who do a mo ja amadwuma ana mo beto aba and ye say si mu dia say court to say January 4th or say electoral commission ko ye ko kan e man na wo ho no na declare do winning court and say electoral commission ko na ko to aba foforo etene ye sham wo ha ye MPP the New Patriotic Party ye nkwa about to ye nkwa about to be ejina 106.9 FM. The minister, coalition away. The electoral commission said, Obesia party for NPP NDC. Not 3 police stations now, Akano. Over the other 2 ja. Na ye na ye wie. Ni aka say ye mame akuya fie. Ono ana adu kunu. Any a woti ye ya twetwerefo penin edema MPP osron kokruku amanyuku no le den ede Justin Frimpong kodua na ochire mu se yan kan kira Ghana de hye nyina se electoral commission no mpenifo hye ne se onkokon kan aba na onkokon kan na onkwa kye nipa wadi nkru wan kye ne onkoto foforo enti obo akra se de ma kan ne sable kuma no fo de no MPP ade nkunim ewurabra eye eyi akua friye wadi mu nkunim enti mo bo akra motwe mo mutane abetene kura eye pekura na omonto biu sika kwachu ya to fom ni na mane boy ensem twe ni Elvis kuma Samson de bre yenti de asie no no so omonto obi ane ne de awomode na nzo omonto omoso omadi nkunim nti mo fa nkunim de ne ayi ne mawom eye police station 3 pe 3 no monko na monko to aba na mo si de bi mo de mo pe eye dunkuno adan omadi nkunim nja om hey krom Abrekumano for in fact ma sema ye bibie wo ho na ayi mi kan adwenche ne kakra mbra we free Kwadwo Sammy furniture works and we say we live e the free Kwadwo Sammy furniture works edum Kumasi adase senior comfort man tin wo kire me say this is so sad, may his gentle soul rest in peace. We live e the free ashaman and in potem greater US yadase Kufi Parliament was saying, NS Yakumi. Hey! Or say when our ancestors said, Obregoya ya, they were referring to this. Life is full of uncertainties. Listen to DLFM News live from Aguna Bobikuma Apa. And I don't know. So then penny for can Obregoya no. Say net ye. The opre ye nyina, the obebrebo ye nyina, brobre nyina, and ye twetwe so we anam nyina nkwese he Obrego. Rebecca Safo. I say, oh, God help us. Nyamba boye. Nyame amoya dia yetiati you. Richard Ahana ochire me say, good afternoon to you. Nhyiraba Kwadwo Sammy B ni Adwoa Agyei Sikapa. I say man na vice. Enimpa nsahwe o. Nimpa nsahwe kura na hwe se de ba mo wodi na pakan. Akwakwa me wo faase. NS yakunu akwetia. No wo. Utiri modern. We ye fon pam. We Richard Ahana ni munsem ni. Wadwa pam. No hwe life. Edi free. DJ Ghanaian feeding so DLFM next e wo great station honom obi abuatum senior mecha wate na wenzu free Gali Simon o tell me say God is good all the time Nyankopon de oye mre nyina na piaga say rest well honorable NS Yakumi awrehosam pani awrehosam de aba pam wenzu say na de den ni di me ofasi din de ono ana o say mapepe van
my papa one was say ow amon kote Isaac no chem say news papa yes we da say kase mo na wantie kura be show mo wati ana sika me boa no I don't know oboa kura na de beta ata kura die kase bo ne de usuro yenkwa na wantie news you too many extra force ama wo ye den Emma wuti and ada na wo fa kasa na wo pese wo sidie yi obi apa usum da like I say one official It's official. DLFM 106.9. Na sika obeka ya last week ena me ka kire me mo fa se ba kon wade sa obeka ya me ka kire me se mo nkodwa me but sa wade no manko kofi bua me se manko se wanka edu hono me ka ya no na se wo so se oben wo fa ese oben me na wota besra wo fa no bibi wa me wura mfi wo fa no me se me dwene me wo fa se fo ntia na du ba bia na afa me na me ka kire Ghana voice say Mr Peter Donko ena fi Madam Georgina apia ena fi chairman Osama me ka kire mo say me ko akwaje awade e de ba me wo fa se chairman Osama ne hemfimfin no ena de ogina hoi eye Samuel Foli Boaten ye nsentwe no obo mode atonkra edi first sentiment de bren ko finada na ode Samuel ayi nimfoni nanimu yirai ade ma wo fa se no o mpena sem ana wahunu enti me doba ne hyentemu no enti awade ne yame ayadom yakwa akwaje awade ne kama enti me wo fa se chairman Osama o se yanka njira mo se mo amoba ye nyina ko fitela ma wache na yakwa wa ma medi enti amoba yankopon hyira mo no nya mo kase pasa awade asono ko etesa no beta ya chi mami a chairman Osama me wo fa se ne ba etimi awade fefefe ntisa yankopon hyira mo pa na awade na maba na me hyira mo nso mo wo fa hyira ba yankopon hyira mo papa se mo beja me ma me wo fa se akwa wade ya me hyira mo pi na ko vitela de me wache na ase no next time se wa ma be hu ade amayo sika ka se bo ne ho na se mu Miss Mabel Enchi otomro se oba tuntum se owio ne ho ofe pa na se mu ye den e de ma ye ko vitela de ye den Odia ko Facebook and TikTok and YouTube ho na chinchima fie ne furu mama ye DJ Zigibi the din pa sha da kam ye den Samuel Akwa Boniye Samuel Akwa bona mintie Samuel Akwa Boniye Samuel Akwa kana mintie Samuel Akwa no one say your friend DJ Zigibi na say ye na di na shentuma mu no me say ka say Samuel edin is Samuel Samuel ayati wo fa ye Samuel Akwa na akenkanfo aso ayahwene mienu sentamu yahwene eyetu because ye nam 2 ene ebesum awiai edi amajeso ye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene ehunso mpani me wo fa se ba Adwoa Agyei Sikapa na hoteden ene Dum Solevi enche bia mo betua memanya sika de agumbotom ye kwe hwa na eba na Adwoa Silky one hwan sexy journalist na family fu na Adwoa de aya na opemra ne pa nansa na no radio no wa na atoy na Adwoa tenase a enya odi abio so de wonsa ka etiamra ye betu atwewaso ananya sa eno ano papa no na Adwoa nemla ne no fama ne yenko atre muhima enfifi muhima enkeche hima radio mu ya santua Michael Jackson papa no sana master plan junior kentampo say in fact yakumi woni ya pa Nyankopon emfa ne kra mfansie ka se bone ye de asi yakoma na Adwoa Sikina pamfo abeto so besomo so pa mo nyina mo enitia adeshi